Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Salmo 46, versikulo 1. Ti Diyos anamarswa, saan na tayo abaybayan, iti kanito, nga adda tayo iti kasipngetan, aparte ti biag tayo. Iso ti makatulong kada tayo iti agdama, apakasuutan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Nakakukot ka pa'y laang dita idam, Chad. Aldawan! Kaya't ko pa'y ti maturog, mama. Aldawan! Di ka pa'y labumangon? Guyudag man laang ang dagita ulas mo? Kaya ginuyod yun, dagiti ulas ko, mama. Ala, bumangon ka ditan. Madamdaman ton. Anya ka diti mapaspasamak ka, Chad. Awanan ti ganas ko, mama. Anya ti kayat mo asawan? Awanan ti sir-serbi ti biyag kanyak. Anya manan ti dramam ita, Chad. May sak a loser, mama. Saan ko anatong palti kayat yo abaligig? Saan nakapim masay ti board exam? Dahita ka diti pagkaskastam. Wen, mama. Nasakit ti dagam ko. Awan maaramidan tayo. Ala, bumangon ka kidi. Tumulong ka kada kami iti palingki nga aglako iti karne. Baybayandak pa'y lang, mama. Kaya't ko ti agmay-maysa. Apay ka di nga umasasok man ang tagong mo. Ay, di nakangawon, Matthew. Apay ama kaungot ka ngay, Luisa. Kasaritam to ni Chad. Ang mga nusaanak ang makapagtapal. Apay, adda parikot ti anak ta. Agpupupuklatan iti kwarto na. Anya, Kasaritam to. Nasakit ka no tinakam na. Iti pan nakabagsak na iti board exam. uray siyak mat, Luisa. Nasakit mat tinakam ko. Ay, Nangato ti expectations ko iti buritan ta. Ngaman niya tinaramid na. ay kat, agtek tumanan Ay, katanya pa ngay. Ngam sabalin tumanan agastos. Kasta unay ti panagsalsalukag ta iti negosyo tayo. Ngam pinaay natalaang ni Jad. Adda ita. Nalpas kong ti surat ko kadag iti naganak ko. Kastamot kinimanong ko nga da iti sabali a probinsya. Kaya't ko nga da pakalaglag ipanda kanyak. Intunawan akon. Kastamot ang nakapagpakada akon iti surat ko. Kan nagkidawak matan iti pamakawanda kanyak. Iti panang paay ko kadakwada iti arapaab da kanyak. Amok. Awan sirbi ka tao. May saak anak kapoy. Kanalupoy. May salang dahil ito'y lamisana bakante. Timing ti isasangpet ko. Dahil ito'y ti paborito ka restaurant. Katsakbay ang ibusak ti biyag ko inton rabi. Kaya't ko akanin pa'y ti paborito ka resipida. Kasrigalok iti bagik. Sakbay ang mapukawak. Mapalin ka diti makilamisahan dito iti table mo, ating. Kuha manong. Pasensyakan. Ngam kaya't ko tiyag may mesa. Awan bakante alamisaan. Di kagdanag. Nasingpeta ka tao. Sana problema dahi tamanong. Ngam. Agparparikutak namin ita. Kaya't ko tiyag may mesa. Dakdakkel ka di ba iti parikot mo? Ngam ti parikot ko. Tapnom mo. Liniputan na ti asawak. Pimanaw da akadwa na ti lalaki na. Kat tinasakit. Intugot na pa iti kakaiso ng anak mi. At dua pa'y latitawan na. Kasta ka di manong. Anya itayan tinagan mo? Pasensya ka. Naklatak lang.
Nalabit aga po iti pan nakaburibur ko. Iso na ibagakan ka ti parikot ko. Nga uray saan ka pa'y ngamam mo. Okay lang, Manong. Sige, agkalamisan tan. Kaya't ko amaamuan ti amin, may papankan ka. Kumustan ti panang birbirok mo kini Manang Rita, ita Manong? Kamaw dyanan na. Namuak matlangan ti lugar ti lalaki asim murutan na. Kasta ka di Manong? Ay, siyak ti madandanagan kan ka. Apa madanagan ka, Doris? Amangan no saan mo to amalapdan ti riknam. Kat anya pa'y ti maaramid mo no makitam ida. Kinapudno na ading ko. Napanunot ko daytan. Kaya't ko ti pumatay. Ngam na amiris ko. Asak mutla ang ti kakaasi no aramidak dayta. Husto ka Manong. Dayta mo ti ikarkararag ko. Amalawlawagan ti panunot mo. Siyak lang aruden ti linuko ni ipag mo. Siyak ti agrabyado. Siyak pa'y ti may balod. Saan pa'y lang? Wan Manong, nasaya at mata nasapaan na amiris mo dayta. At pagsayatan na, asaan ko idaan na tuntunan na dagos. Wan Manong, blessing amin dagita. Kat may salang ti kayat ko. Ti maalak ti anak mi. Kat siyak ti mang padakkel. Awan ni Chad, tita silid na, Matthew. Anya, malaman na. Awagam ti cellphone na. Inaramid ko na. Ngam saan na sungsung-batan. Uray no pinaay na ti anak ta. Jakmat kayat amay sagmak. Amangan mat, no anyan tinasumsumok ti anak mo. Anya ti kayat mo asaon? Amangan no nasumok na mat ti agusar iti maiparit nga agas. Ay, saan kumamot akasta? Sa dino kumangay ti papanan na. Kat awan mat ti amok abarkada na. Taluner mat day nga anak ta. Ay, awan pa'y pulos inyam amun agagayom na kadata. Kasano, balay kan iskol mo tirota na ide. Banag nga iso ti kayat ta, Luisa. Gaputa kayat ta nga intunaran na ti panagatal na. Husto ka. Kat ita makarik na akmat iti danag para iti buridag ta. Ang mga nuan niya ti mapanunot na adakas, gapo iti napasamak. Pinay pa'y sumngag pa'y suti may dito'y balay mi, Chad. Talaga, Manong Freddy? Binirok ko to'y adresyo. Pagyamanak, Chad. Sakit iti agyaman kan ka, Manong. Iso nga imayak. Tapay, met. Gapo ka dagiti sa umidi. Kat kaslaman nabuyatanak iti nalamiis adanom. Anya? Wen, Manong Freddy? Nadoktalak nga uray nadagsen ti parikot ko. At dapay gayam nadagdagsen ti problema na. Pudno day ta, Chad. Isu nga uray kasano ti pungtot, kan sakit tinakam ko. Amok, nga dapay sabali at tao, anakarkarupay. Kan maysa, pinanunot ko ti anak ko. Dayta ti dayawak kan ka, Manong. Ket nakaumayak, takayat ka akaduaan iti panang sapul mo iti anak mo. Anya? Wen, Manong. Kayat ko ti makatulong. Uray iti basit lang awagas. Apay anak kapulis ka. Mama, mabalin ka di abuludak ti service karyo kini papa? Aguray ka. Ada ka din girlfriend mo? Awan, Mama. Kaduak lang ti gayem ko iti pagnana. Amangan mo't nuan niya day tanchad. Di kagdanag, Mama. Nasaya at daytoy apagnak. Maikawak man ita, Chad. Kasla naganaygay ka ita. Ta ide kat di mo kaya tirumrumwara. Ngem ita kat baliktad sa hamatan. Saan nyo ka di akayat, Mama? Ay, syempre. Kayat ko.
Kasano mo ang mga da kami dito'y Freddy? Awan ti imposible ita, Rita. No, daman da ka sa planom. Saan mo nga ituloy pa? Saan nakakaskan ka iti kinadakas? Balang kantis nga asawa. Gaputa na akon kan ka, Freddy. Kastala ang tirason mo kanyak. Kalpasan ti panang lokom kanyak. Itatana mo amon ti makagapo. Pumanaw kan. Diyak kayat nga agis skandalo ka. Sana nga agis skandalo. No ited mo kanyak ti anak ta. Anya? Day talaan ti kayat ko ang mapasamak, Rita. Kat awanin ti bibiyang ko kan ka. Aramidem ti kayat mo. Agsangit mo tanti ubing. Ay, alak ti anak ko. Umay ka anak. Apay nga inubambatan. Di naklapdan ang mga halay ti anak ko. Kita am ti ubing. Nakakutkutungan. Madlaw anabaybayan. Kat nulapdan na kita. Agsango ta iti korte. Sige, alao mo, ta anak mo mat. Kat pumanaw kan. Diyak kayat ang makita ka pa'y ditoy. Pumanaw kan! Aday tamanong, nakaturugan ti anak mo. Agyaman na kiti na marswa. Tanaalak matlangan ti anak ko. Nabayag asa anak ang makaturturog. Gapu iti kapapanunot ko iti anak ko. Sana bali manong, naalam matlangan ti ubing. Uwansyad. Day ti importante kanya kita. Kunak no saan na nga ited. Tatalaga nga itarom kon. Nalabit asaan da akayat ti maitarom. Isong ented nan ti ubing. Uwansyad. Kabisadok ni Rita. Nabaybayan na pa yan ti anak mi. Madlaw ti kimutungan na. Tinasayahat. Ipa-check up ta ti anak mo inton bigat, manong. Anya. Kaya't kayo akaduan amang pa-check up iti ubing. Dakal unayin a perwisyo ken ka, Chad. Saan, manong? Pakaragsakak ti makatulong. Uray basit laheng. Si kagayam tigayam ni manong ko. Wen Doris, kat maragsakan ak amakamamukan ka. Kasta akmat. Kat agyaman ak iti pa ng tultulong mo kin ni manong ko. Tapno maala na ti kaanak ka. Awan anyaman na, Doris. Kinapudno na. Dakdakkel pa'y tinaitulong ti kabsat mo kanyak. No kasta, nagkurus ti dala nyo adwa para iti pagsayaatan nyo. Husto ka. Awan gayam, kumusta ni baby? Nakaturugan. Kalpasan anapadigos ken napainom ko iti vitamins na. Ay na talaga nakakaasit itsura na iti kasangsangpet na dito'y balay. Sana bale, tada dito yung sidong nyo. Kat, tumulong ak, para kadagiti kasapulan na. Ado una yun tinaitulong mo kadagiti agama. Kababain matkan ka. Amangan no agungot dagiti naganak mo. Saan? Awan mo ti dakas nga aramidak. Mapantan iti baba. Adan ni Chad kantigayom na. Mabit lang. Lalaki matikadwa na. Kunak man no. Gayom laang ti anak ta, Matthew. Saan kumot nga imbaga a girlfriend na? Amangan mat no anya daytan, Luisa. Anyat kayat mo asawan? Sa balit ipagawatak. Ay unay kamatan. Nagdakas matan ti pampanunutam. Kasarita ta anasaya at ni Chad. Hanjak lakid di maaklon, abakla ti anak ta. Si kagayam ti kasingag ti anak mi agayem na. Wen sir, ket maragsakan ak amakamamu ka na kayo. Kinapudno na, kanayon na ka nga istoryaan ni Chad kanyak. Iso nasaya at mo, tasimburot ka dito'y balay. Nasaya ta tao ti anak yo, ma'am. Sir. Ket mamati ak ada kayo anaganak nati malaan na. Nasingpet at talaga ni Chad. Gayam, sana kami nga awagan iti sir kan ma'am. Manong, kan man ang latan tiyawag mo. Nakababain samet.
Saan ka ngagbabain kada kami, Freddy? Panagkitaken ka, kat nasayat ka tao. Saan ko maamao di da ito panagkikita tayo? Kas lang amin iti panagriknag. Kat sika, ti inauna nga anak mi. Ala, nagadumot ng dagito ginatgatang mo abado ni baby. Basit la ba nagdagita, Doris? Saan abasit manong Chad? Dakil aba nagdagitan a regalom. Wan ngagpaiso, Chad. Saan ka kumaunay nga gasgastos? Tani, umadanin ti panag-board exam mo. Sigurado adakkel to ti gastos mo. Okay lang, Manong. Ket, ikararagyukit di. Makapasa akon iti may kadwa agundaway. Wen, Chad. Ikararaganda ka. Tapno magunod mo meten ti arapaap mo. Makapasa ka manong Chad. Tanasaya at ti panagpuspusom. Naparabor ka. Agyaman na kadagita sa uyo kanyak. Ket no makapasaak, itreat kayon to atalo. Hani, ha? O sige, laglagipan mi dayta, Chad. Apay asaan mo nga inawis ni Freddy itaalan. Wan nga agpaiso, Chad. Kaya't mi kan di papam ang makasarasarita. Adang amin parikot na iti anak na, Mama, Papa. Ne, anyat parikot na. Ibagam, tumulong kami kan ni mamam. Kuang amin. Indarom na ti sigod nga asawa na. Gapot kayat da ito'y nga alain ti anak da. Mabalin ko nga i-recommenda ti gayam kong abogado. Isu ti makatulong kan ni Freddy. Agyaman Papa, numatulungan nyo ni Manong Freddy. Rumbang lang at tulungan tayo. Tinakatulong kan ka, idi. Mama, Naamiris mi kan ni mamam. Adakal abanag tinaitulong ni Freddy kan ka. Tanusan agapukan kwa na. Abangan, no napukaw da kan, Chad. Husto ni papam, Chad. Nabasak dagiti surat mo kada kami, idi panggap mo agibusan ti biyag mo. Kat, ni Freddy ti inaramatin na marswa, tapno malaulawagan ka. Kan, kastamot kada kami, Chad. Pakawanin na kami. No pinwersada ka launay, iti kayat mi. awan day jayan, Mama, Papa. Napakawan kayon. Iti tiyempo man, tiladaang kan kinaragsak, intay lat tatangadan ti Diyos, nga iso tinakakaammo iti amin apaspasamak, iti biyag tayo. Papagayam, ditaan tinagipusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masadman, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.